le tautua whaau o le tautua whaiwhaipea. Ia, alau porokalame o le tautaiae mai le tautua le Blue Wave TV. Ia, mo oe Samoa le atunu pele le loto e pele fo i le nganga. Wha malo le pale malo le wha atoa. Ia, i lau fo launga i le whaingo fie. Awa e se umalava tangata ia, ma le tua pāta tua o lau fo launga. E ile isi e fo lau i langi maa. E ei fo isi o loo fo lau i le lolo wā ma le soua. Ia e ei fo inisi o loo fo lau i le fesuisu iai. O le taimi ua le lei, o le taimi foi ua faa le lei. O le alava le tūlanga o lau fo launga. Ia, e te talo le loto ma le anganga i le tua. O loo tapu a auina. O loo lima taita ia. Lau fo launga. Pei fo i oa uia. O le lofa o le tua e le mawai. I te tonu fo i o sia ua inga e mi se fo i oa unei. E i fo i lan le anganga ma le manatu ma walunga. O loo vai lua tutusa e le tua manuia. Manuia mo oe, manuia mo au, manuia mo tatu uma. E le fuatia fo i lo utari tonunga le leio le tua ona oni manuia i le Tino. Ta sile vai ngai te tau fo i ona manino i aitatou. E le whapea ua tele le tamau ai ngai le Tino le isi tangata ona tatou pea le awe. Se ua manguia ar kangaka lale ai le langa i le tangata e tele mea e e iai le tangata e tele me maua fo i lele. I le Tino. Ai ole matua le sa o loto lava i le se fia. E le songa fianga. E le aise tūlanga sa o loto le le. Ai le tangata e fōlinga mai e le aise mea o maua pe uti tūlanga o le tamau ainga i le Tino. A o le fia ia. O le makua fia. Ia, o le alala le na e alaiona langona fo i le loto fia i le Iesu. Ia, ona o whaamanuianga le tua i le malosi. Kasi le vaenga i tele na tatou whaale ano iai. A o vaenga mua ia le iloa ai o le au tamatau o le tua mo i tatou. O le malosi whaafowina i le Tino a toa ma le mawhawha. Wa iei kanga kai wheala e ngei le kai au. E tangata e wheala e nei ua le ato le malosi tu lou e inisi o maua le mai stroke. Ia ua maua i kulanga o ngase tu mau. Oso whaafua sei. Ai whaafitai ia le loto i le tua pe a whaapea o e le isi. Na e maleifua mai i whanunga le lei. I le malosi whaafowina. Ala le na e fia le loto i le tua i mea uma. O le whaatalo whalea ma le whaamalo. O sa ma whai ngā pa ia ma mamalu o le tātou mutuno. Ia nunu atu whaatino tu sala. Ia se kausau ia ka le to check if the volume is okay so far. We'll have Carl have a look into the volume. There's some people o le esa e sauno mai fo le volume. So okay, Carl will have a look into it. Our producer today, all the way from the beautiful island of the Philippines. Yeah, la na faima. Ya ua le ai roka ko producer Samoa. Ya lo inga lo wa matamaita to producer Filipino. Ya le fu kama ya lo wa ke ko vai me wo so ma ka Filipino ko lo nang pala da. Mane sa billing mo. I'm pretty sure afa pe fo la fa le tonu low volume. Yeah, maybe it's your phone. Maybe it's your phone, it's your device, whichever devices that you are using. Yeah, to refresh wa lu le nge ya so nga o lo swipe tau fai ma fo ile fa give a break ke fongi la do ya refresh fo ile time ya I have to tell ya le o toe
seki o le talo fala mo tatou ma lore so fu manuia ma le langi ma ia e mai se foi o le tauatai tiu te mawhaiva a talo whaifeo i o le tala le lei ia e mai se foi o le tau fatu a iga tausi e le whaingo fie au te awhi roi whaafia ngainga e momolo taloto o le wingo le whaametalanga leanga e le whaingo fie la tau pito la au e a mili di karangoa le se whaife au e mili loa ke vaila e kele yo kanga kai fia iai ai a ai roma ma aki de sa ngor vai au le mai ngor upole tu ngai vai lo le o ingai e te vai pi ai fili tangata po le atonu lona ave o ina ai fa ya tu fio yo le tala le lei fa dai ia i le tau pito la au le lau ngaina o fionga le tua ta lo fale na mo tatu u malava mai lava i maunga te tele se ia o i se au pito i titi o lo mai mo mai lungo le tatu purgalame Fatalo fati ita mama tina ma tutua ma lore so ifu maua ma lore langi e mama so ifu manuia ma lore tapua ia te utou o walo fa nga ingisi o nga yo ki nga ma kukua nga ma ko feilo ai le ma feilo ai ma stasio tina o nga fefo nga ma feilo ai nei o ineia ina ma feilo ai I think 2 days ago o yes o le matou lufurutasi se umo ka ngosu e kwa ko lufu kasi fa bole fa fonga mai to fine ya fa lupenga se esen mania ka manga ngaya lu te fa tali lufu tasiole ole fine so ni sa mato fa fe ngai mal lufu tasile so tona ina te nei ya se umo tonga va tu muri ron ya tal to baita ya ti mena man na ye tele ta pe nanga bole fa malo mar fa te tele ile atonga lusu mar tasiole fa fine mo te samoa ia ai se ufa kali aku se kasen mai nga yaka professional wale sa ia ile le tato au poeta fo ile ia se ia vatu ai lunga ni na yata ia se fo utango sen ni fo ya mole Carl I will send you some footage of my niece's 21st o le winga la talo ila le ke mangkua inga ai o mai lo nei tina ma o le kele o fans o polkala ma to filo ai sa wasi ki nga makuanga ya ke au sa wa fa ma Asiata o fa ngwa wa nga re kolua so polkala atu mai wo fa ngwa wa nga re kolua so le o le polkala ia ke lo o ia saulo male saulo ma sauno ngatina fa mai ke mala ke lo o nga pau le o le meu ke ala usu ia na paule sau uma mea malava so kilo kwa ipeya I think o le mako wakama I'll send you some of the photos le wa ya kwa I fa mol kal mai paua le ole ele ai se isi porokalame e malo le tautai yae o le tanoa ava o le si ufofonga o le tai au fo i asi sololoa isi porokalame a tatou ia o lo titala no atu o no tatou wala leo ala ata fo ia fa sala lau ia ese mai fo ina I porkala me na inisi a uso ma la tu fa soa ia o fa malulu ale sitina fa tu ia talo fa ia o se o kinga ia mali lo vida ngalo wa nau fo ia ile loto a o tele ani si o tulanga o tiute bavala awina ia wa mafuai ona tolu waso tatou porkala ia wa ko ke pipole ele o ngikula fongo fo ia me kai ma pelesia a me ole aka mau I lava we lo fo tatou e alua le fato fala inga le lei a ro fo iwa wa tava ia tu vivela ni mata upu mamo o mia tele ia wa ka ko on fo ile ole so for really io au te lo ia o no le aso lulu ia ole aso le ole afa vanga le ngai e ye ni matou lotu e fai le fia aso lulu ia tu mai ia uso walu so tatalo io tu mai au so walu ile li io e fa fo wina le malosi o le vai aso wai pi o le aso sa ia ma wa mai le malosi fa le nga le aso ngafua ma le aso lua ia ko kului le me le aso lulu fa wa tu ila ia le fa ngol vai aso o io le ia ta lo fa tu mo fo lo fatu o le vaenga o le matou launga I le aso sa si o tama fa le nga
ua manuia I lava lo loto o manatu te whaasoa tu whaamalo si aua kuai mo kākou le amakanga o le porokalami. O le whiawhile nei, o le ua malo dia le tātou wa ofisa, ua maua le tātou wa vanoa ma le fionga le minista o le soifua malolo ina malanga mai Samoa. Lono winga la, au alai ke popole. O le matua mana ia ma le vevela o tātou whaatalitele noa ngai le whiawhile nei. Ia, ai, ole o la ufasoa. E whaalau tele atua I le o le matua o le launga si o mātou tama whaleanganga po le sunga whawhenga I ngai awaita whata. O le tūlanga I le generations fo I le maya a pela amo isa ako maya kopo. Ai ai la le vahenga tā ua lava no oto wa te le o na fo I lungole. Ai ai le vahenga tā ua lava no maua mai le whasoa ma le tatala lo loto le sunga le whawhenga inga. Na ia tatala ai le loloto le whaupunga lea. Mana tuo I tonu ale ma waile upu fui le e te tino ia Esau e te leo ia Iakopo. Ia, le kau ke whaia so oa o au fuiriskanga kai masangi o whaia atua. Ina ua fia tau mafa pe fia tau samil to ino isa ako. I se manu felesi fui le se manufasi. Le nala ina whaatonu no na tali I o Esau e aru e au mai. Ai whaalongo I le ki ngā o le au poti ia. Ki ngā no foloa ma whaile tona fiti le finge, sefa finge vai rukai. Ina ia maua e lana tama o Iakopo le whaamanu yanga lona tama instead o Esau. Ia le nau tau sila fia le tala manino ma le tala malama. A le winga la le whamatalanga na manuia I lo unoto. O le whamaile kala ko inga ua saungi isa ako le a aveanga whaamanguyanga I langa whaanga au mga kua. O le kamaya le ngaru au mai le mangu le mea aipo le o le tamau Esau o le makua o kama makua. Ai pei ka ionga o le konga fiki nga whai ele tina o le ainga. Por ko ruo na mafua ai ona saunga wa esele me wanga ia I le whamanguyanga o upula ia nga whai e isa ako whamai wai kau asor ko inga o lea lai kango kuru ko inga tano tunga o langa fio lenga o le whamai le whaasa moina e te tino ia Esau o nga mangkua whi whamai pe furfurua pe furfurua fui le kingo o kamo Esau a o le whaalongo a isa ako o le leo lea o le leo o Iakopo o le mea la ua tupu ana tango lava ko ia inga e muri ka I le leo a o le whaperitania lai whai mai le translations whaperitania wha mai you feel wha mai I feel like it's Esau but you sounded like Jacob. O le fio le upula au mai e le whaperkangia. O le winga la le tatalaina e le sunga le whawhenga inga. O le kele o kaimi kākou ke, o le mea fo ile kere nga kākou se se ai. O ngā le kele o mea kākou ke whaia I o kākou la ngonga. Feeling. O le mea mongia, o langa sa o le le whaalongo a isa ako. Nga sa o le leila nga whaalongo o le leo o ai, o Iakopo. Ai o nga ua le whaia langa whaalongo. Ai ua ia muri ka I langa pai malanga feel. Langa o leo ke kuri o leo te tulia le context la ka umai whaperkangia. Langa o tātou whaasamoa, whaakai ngai ko inga whaasamoa inga. Le lau te amai le whainga le whamai e tino ia Esau ai leo ia Iakopo. Ngai loa le leia ko inga o le leo o Iakopo. Ai ele nga kele I whaasiria lo nga whaalongo I le leo. Ai nga ia whaasiri la nga feeling. O le winga la lea leina o tau whai atu. O le tele o mea tātou te sasi ai le neisoi fuanga. Ia le mea hoi le I feel like, it's a feeling, it's a feelings. O le tele hoi na o mea le lape heisia kako wamio. O le whai o tātou whai unga I o tātou feelings. A o le whesiti.
o sao nga whaalongo ka kou le leo, a wae le kai kaise se le leo le atua e au mai. Ai ongo le mea ua kupur ko ingo isa ako. Ua whaamua mua e ngai alanga pai, ka mai le hai, e furufuruar kingo o le li ilea. Longo e ngalanga o Esau e furufuruar o kingo. A o lau whaalongo a, e le se leo Esau o le leo Iakopo. O la Esau o whaalongo. Ai ua le whaia. Wale whaia e koi inga langa whaalongo langa sao le leia. Awa anga sao anga muli a isa a koi langa whaalongo. E le a vea wha manguyanga e wha pia mai lehei whakati. Se e le o make sense i lau whaalongo. E le o make sense le mea lea. E au ngā fo i le wha mahalosi au. Le wha mahalosi nai la zona fi. O le wha mahalosi fo. E au ngā te le mō tai makako umaa. Ulu o ainga kai o ainga. Wa o ever kama. Wa fiang ia fa unga wa fa mai o langonga. A lai ke le o fa longo ma e fa fofonga i le voice po le musunga le anganga. Le leo. Lai fa ku le leo le atua po le leo le anganga pa ia aua. Aua. E le o kai mi ngei. Ya lai ke move o e ma mi ngoi your feelings. No. It feels good. But ya o ke le foi nga me ka ke va vai ko le la foi na le tu te va vai le fai miki e ko ke va vai ko Samoa le la foi na tu te va vai si fai fe au e o le tu loa nang o me ke fa so ko o me fa so me o na le tu le la foi nga o ke le yo le fai feelings e o fai mai Samoa io e wo fai emotions o isi nga ku ai lu mo kai yo le ku nga yo so lo ma feelings o e tu tato vai e malaia le tangata vai o la ua fai i feelings a o fesiti o se voice sa or nga o le akua langa uma me foi le ia na ta fautu atu i fa fe nga ia o e ka upu le ko ke sa hungi ko ke ave upu le tua i ka i Samoa mo ke fia fa longo kua o ko sa o ave ni awur fa ala ke lea ioi awur fa ala ke lea la nga ya afia i mais kanga ka ile ka kaunga afia a fai o yeise sa vali o se fe au le kua o ngai ke ngofo ma o mo kuila epa alu e ave akuila epa a fai fo o yeise sa vali o e ngofo ma o mola aulia le mari ko alu sa o ai ave ala aulia le mari toa alangol mele kup pela ka ilo ye pongi me mai le leo ai pela akele yo la o fai feelings iyo a wa fesidi a to wo mai nei to te fa pe mai wa ka ka sala mo o ko kai o fesidi la o kai e ka sala mo kai yo le ku upo kai le anga ya wala o kai umala to o tai fo o le HRPP fo e ka ua fo ila to o tai leanga o la ko falangi nga lau kele nga o kai o le atunu they are leaders arvesiti o ai kongwa le ka kaunga ko wo e ka u ia ile ami o se male ami o leanga ma fa o lo akawa we need to see that again o le au ke fai akupea ele o se kau kasi ar fai fe au ngo fai ar mere la ulo ia nga o le fio nga le aki epikopo o fai ilangi langa folonga kulo wangi si o fa fe nga e ye nga ngi si o fai fe au nga fai sa ala to la unga pe time road show ko foi lo pulo ai o la uno i fai fe au ia le ai iwe o la lu i fo i fa fe nga le ai o sa o le HRPP I would love to see all of you. E faisa ko kala po le asa ko fa malo si au fa le nganga mo kuila epa. I would love to see that. Wa ke lo foi au o mai I anga ile malo. Ele ma se si o alo e la kwa le foi au avele ku la laudi. La sungar kai yo la ku. Ya, o le ha la sungar kai yo la ku. Ale foi tu te silatu. O la foi ya fai la audi me le fo ku ku. Ana tu foi le na tu si fai au mo kai yo ka le si fai ia I wa ka wa. Ka sit file mu. Ya, len ko vai fai ngalo ku. Fai ngalo foi le nga umoro pa lo ka fai do.
le fai ngalo tele le fai la matua tutulu ale fionga le Palemia makalo sanga mai loa ia kuila epa ma fia mema e waku loa e folau fa akas le winga la ina ta fai atu fa apea wa ma fuana ta fai atu ono le ta ua yo le la unga ile so na fier mato fai fe au ngai lunga ole mato page o le kele o kaimi kau kele kadia inga le leo ai ka ko ke o mo yo ka ko langonga kasi le me o kele le me se ma le me fufu o lo tato minoi o tato langona fa penga uma Isako vai lai langa kala e kingo ya Esau ai leo ya Iakopo o la ngai loa le ka maloa e se le leo lea e le leo Esau o le leo Iakopo au Esau le manga fa manguia langa o Esau le ngaru fasi mele mang ai ua le faia langa fa alongo ai ua fai langa fili dangor kalanga kuspaia fa pertania it feels like Esau but sounded like Jacob ya o fa malo singa umana tufu e vatu motato e nga fo ya e ha nga fo ia kia o risi fo ikaimi e tate mai tau wina po le me o saka fai unga o fai ongi me fai mai yoka langonga e po le me fai mai yoka i lau fa longo i le leo ke lo e si fatula utala le nei au tato ye la matanga po kalam o le kele ia o le kele yo mea fo ile to sisila ai ka kele yo ese mai lai le tala na la uto lo le mena tupu ya Jacob ole unga tupu langa po le generation sa Iakopo or kamba vo generation be a shortcut ole generation more generation apela amo sacrifice Saule generation longa lua o le generation ai isa aku kamanga koe manga kuar fasingo manga koe manga kuar le heritage koe manga kuar le leile fasingo manga langa fu yor ngar wenga isa ako sa fa yor kamale anga ke kango eli ia vai eli wells kelo ina o fai tau mo o ile ngar wenga isa ako sa fa asa ako la kario aplamo o ngar wenga kele lava e kangor kamalea e eli me o vai eli wells aya umanginga eli e kamalo isa ako ia vai eli e o aku ia isi kangaka fao e manga o claim mo la ko o le mea isa ako e fai e ave mala ko wa heru ko eli ke vai le aru e se isa ako e pele vai le la ngai sa ui kuspai e o te lo fo sa valinga le nei soifuanga e va nge mai sila ia o le fatu to ile to sa mo o tasinga eli la auli le mali toa o le vailia o le vainga eli la auli le mali toa ai alu le wale o akure si au vaenga manga o claim Esau ia o aku le akingu ba le ula mua ia nga aku manga o ke claiminga o la ua o lo mala akingu kulo le ke o manga o this is the true story wo aku claim lango le melenga mafuenga var fo nga valia wa ngau po hi honga Saul fa makalanga le ki o ia nga amaka Saul fa makalanga olo o ia nga amaka la ku mafia me fo mai an le ia le vai a ole world ke lo o me uma ye kokup it's all biblical reference e ki nga inga isa ako ka eli vai eli inga ia feingu wai ma feo la isa la edu ai wa ku isi claim ngai ku spaya o aku claim ai kiro la o ele fi nga ia isa ako o ma you can have it ya la wa ko eli se si vai eli ai nga ngaru ese ma isa ako pe vai la le nga fo ele o la to ele o la ko ele o le vai eli. This is one of the greatest thing it is not the world, it's the person o le favor le kua le kangaka le kango le fo le o te fai tu ai le o sau mea a fai le o sau fa manguyanga o ke fai a fai le o oeanga don't touch it au fo ke halu e claim le nga ile o le ala le menga kupu o ifo nge claim fa mai o la ko e nga fast wangi
Me mayala aulia me okay. You can have your fast government. I will still hold on to my fast. But I'm gonna change the land ole atik ma philosophy uma fa pea fia me. Tulo no kilo fa ko ke ilo se bitterness. Ai le ko avaku ai ranga ole uma nga ya warangonga le nga ole tu le mo ka ngol pokalam. Ngai ai le ma fa ole vai nga ya fia me. She will have all the big guns. Ole awa ku uma mingiska ia. Ole awa ku uma kama kuai ol pale or kapingeka. O aku uma ia ngaia. Ai vai ga ko. Ele imo o mia ela auli olo. Ele imo o mia Wayne, ele imo o mia kafiko, ele imo o mia male awari ia ngawa, ele imo o mia. Pa wale mea nga mo o mia ela auli. O se isi ele fo. Se I koe eli I runga le isi vai. Because o ia nga avaku wai le whaasingo manga. Oh my good boy. O le whakahawar nga. O le ala fo ile naya laina ta whai atu. Pe whai laga o ke whakua ue o ngai po kalame. Tau siri sila oko. O wai atu ile si au wali I whai por kalame. No, ele o tatou wale. O wai atu. Wow, mai le wali ia wa pia o si kaili ara kau kai ai. Wow, mai malako valo anga. Wow, mai male suafa o le akua. I o whai iai. Kaulangi o lea Sofia o lea Sofiku e lo kaila au le mali to o maranga ua kolo ia fa mai o lea Sofia o maranga ua kolo fa mai o lea so lua se fulu o ma lea so lua se fulu ale uka ko vai kunga ua fa ma vai me wore fia fai por kalame fa mai la o fai fa ola fa le nganga really au are kopi au ke try for o ke fai me alis kanga no nga mafua le race a fa yo ko fai a whakula I ele tua fo ile ngai por kalame in such a time. E mori o le style la asiata. Ewe. E o le fi asia ka fo le skanka ya ufu ke fi you wona e ke fi we copy le style le. E suta pola ya because nga designer ya uele aku le style le. Eva pe o ia ma e fai pe o le me ia nga design ai a fai o lau design o le fai me mari fai me mari pe o ia ai ele ia se me ala ka wo fai fu fa pe ngar so fu ngare dei danga wo to ma de tua ai le me ese mai o le me nga ku pusko ingo isa ako apela amo or kanga ka sacrifice o langa generation o le generation or kanga ka osi kaulanga fiku fa ka fai kaulanga ia nga fire kai mio apela amo vai uma saulo nga kali o isa ako ngai manga kuainga le fasingo manga ayo o mai ro ile kamo Iakopo Jacob shortcut lo ai Jacob le mea to te sila fia la fa uma ko ila fa so fa le nga le mtangot pokala nga ko e pay la vai Jacob le price o le price le anga fo inga ia maua marififi le mu manguia ele o ia kaunga maua nga ia maua marififi le mu o I kongo wale karango mai kuspa ia nga sila fia le leyer kamalea ngore po akua o ivi male angelu nga makua I fiu le angelu eru ese a ua makua I ivi encounter ua makua I ivi le leima po e mau Iakopo aisea nga sila fia Iakopo o le wha manguyanga ua ia maua nga ia maua mai se ala wha ala kua shortcut kama fu ile nga kele I kokongi ar kau le afua I upua Iakopo nga fai e le mafai o nga oku ua oe se I longa ke wha manguia mai vai ala ua umanga wha manguia long kamau isa ako ai nga sila fia le e Iakopo e ngao I le wha manguyanga nga avaku le anga ua ai I le mea nga kele I nga rua inga e ke kangwa o e fika e o e po ai le whakakau I ai kukusa mo tatu uma lela nga maua o le vango Iakopo le angeru wa fiu le angeru e fombai le ku o so wa le fombai le ai o ke le ku ua oe se I longa ke wha manguia mai ai ke lo la oe pa le angeru I Iakopo ai fai kau I pa pi o le vai
ngai ai le failonga ko ingo Iakopo e o inga ua umalonga longa o langa malonga soifuang ngai ai le failonga nga pi o le vai e ku le vai ngai ka o merkus pa ia o le turning point le nga ai inga ua alu e fia fai ko o lua nga laku manga o rikenge la ikiki ai fai i erika maa ole o eriko inga ai aru fai i erika maa ole o rikenge la ikiki o lea ma Rachel fai i ai le ai o kula fongo mako e ke le aru rikenge la ikiki se ilonga ke aru mo rikenge makua fiku kausanga o pei o safa ngofo ma rikenge makua fako a uma fako a koe kulia ile o le sifia mai e fafe kaila ia Iakopo e uinga shortcut mai ronga ki ngā whamanguyanga ia Iakopo ae ngā koe pei kama lea le price fiku kausanga nga ngofo mua i mareuru makua umar ngā whako a koe fiku isi kausanga koe ngofo i marikenge la ikiki o mga whai ka filinga male angeru kai ai loa le angeru sekua i male vai or kamo Iakopo suia lo i ngā malonga ingoa sui lo malonga ingoa oai o le a e le koe Jacob ai o le a e ngoa ia Israel o le a e ngoa ia Israel kupunga mai a oi ku ainga sumalu salai o le fata wale na o le au kua ngafior mako wa launga mala tu faso hatu le ala na ya laina le ai maso umalu lue sa mo malau fa fonga mawa ele ai lava maso umalu lue pe o ke luangia ele fasingo manga le tua wa ave le fionga le Palemia le fionga laule le mali to yes ele ai lava e o ke le muri kai foi o ngaka ale to te si le fia o si mako fai pule o se uso fo ia ke usak paikia e o ia valasi ai o pinge nga or kala le o ke fai akua o te le muri pe or kavingi muri fo ilele o nga o ka inga le ai se ivanga nga o le e ke muri ka inga I'm telling you ko kiki fo e faki ai a e muri ma low maukingoa o le susunga ile la aulia le mali toa o ia o le nga Filifilia ele o Filifilia o le fa a menge le ai e nga lue mai le nganga o le tua e sa ili mai ingi kai mai pe ia o afionga le tua e sa ili mai ile kapua ile nganga ma le fa maungi e fa pe ngare sa ili mai o le akua le nga e fa vai sa mo ile tua o ise tua e fia sa use ise kai nga o fa vevesi a kalangoa mai e ika e sai o ke ngia kangaka la laura kaka la laur pepelo o angia nga ya fio e nga lue mai ia ko inga kai fa pea la na e to fesili e lo to mo ma fo ai se a ele ai ngi kangaka fa le nganga e o ia ka usa o ia kuila epa inga e malo ia wa ave esea ele akua le maloma oi we need to hear those no ele o se va pe fa so ele anga kuila epa a wa fa ka unga ele anga ki a polo ko inga vai ka wai mai me ele se veves ai wangi o ka ko alo fanga fa mai le anga o upu le tua a Iesu ke le Esau e vakur file mo so e vakur pelu ele fa ku sa nga me e se lo fa veves ese mea ese ya na vatu fa pena la fo ilalia ya fa tai fo ilo utama fa le nganga fa tai tele sunga fa fenga pasta wita winga la fa matalanga ya tele au na le tu fa tasi ya fionga le tu oa e uma le lei ona au mai e fa fenga ia le ta yala ma vai nga uma ia e te tau ona muri ta ia fo ia be si for fa tau tengo nei por kalami io ela fo ile nai le ma fa ina so na si
se tā ele sona si ia lava se ia o hafo i vaenga ele ato fo ia se ata mar fai program e fo kai me kau la ve ai o ka ma fo ngai kala leanga ka nga kai fai mai ia me fai me ala ka ke pupula Ioi ele fai ngofia wala nga esa fo te sa fa ile no fo le te no foto o ele fai ngofia ia ai to afi mali e ale loto malenga ia ona o tulanga o le mafuta me o le anga o le do mele o fa maro si au nga mo ka ko